ngopfu swi ta ka timhaka ta xin'wana na xin'wana mafambiselo ku humelela ka tiko ku hluvuka hinkwaswo hi ni tshemba ku hi ku endhaku swivuleni na ku ncila khalanga se vo America va swi kota ku ri va lexi a xi endla lexi ma swi lava hambi swi lava a xi endla hi mhaka yo khoto yi twa hi president yi twa hi congress ya vona England va na hosi va va na parliament lava ku nga vona lava endlaka milawu ivi yi pass se mina a ni ta ku a hi tlheleleni na ndzhaku eka constitution hi wena hi tekelaka matimba mo tala hi cinca wena loko hi heta ku yi cinca lani milawu yo tala a mi ta swi ku fambisa tiko leri a swi ta olovela van'watipolitiki a ni ri obviously loko va swi endla hi nkarhi wa contest a ku ri ku a hi making sure ku ri a hi tlheleli aka mafambiselo ya apartheid kasi va nga tiva swa amahlweni swi ta fika swi va xiphiqo loko swi fika kwina se namuntlha i nkelunkelu ni khensile khensile buti wa mene khensile buti veki mani ya ka xikalavito la 0860002543 xikalavito nhlekani aye president Maphorisa mi njhani papa esasekini ngongwe a ni tivi mi ri khome njhani riqingho rero a ri na twitter mani ra gungula ri khomeni kahle ri kota ku twala kahle maybe ku nga va ku ri xipikara xa rona xo swi ni twala mina hale ni twa mike wa n'wina ni nge twi ni nge twi xipikara ni twa mike wo wa ku kavanyetikeni ene sweswi se mi wu lunghisile mi twala kahle a hi mi tweneni okay a ni tivi mani ku ri loko mi karhi mi vulavula na lava va xiphorisa swa le Mpumalanga ya ku nga ri a ku ri na xivutiso lexi no ka ni nga twangi nhlamulo ya xona unless if mehe ni ve na problem nyana ya network ni nga haneki kahle xivutiso lexi xa ku pfala ka police station hi 8 Matefu a ni yi twangi na mina nhlamulo ya kona i mhaka ku a hi tsutsumisa nkarhi kambe hi twanani ku hi le kunguhateni ka ku hi ta vuya na vona hi ta va na vodyambu awara hinkwayo ni tshemba ku loko swo ka swi nga swo fambisa ku ya hi leswi nga le kunguhatisweni xiswo vhiki leri ta ku hi nga va hi ri na vona laha makhensa a ni lava ku ta landzelerisa ngopfu yaleyo a ko va na swo tala ku ve a mi ta tsakela ku yini xikalavito a mi ta tsakela ku yi hamba yi pfala hi 8 kumbe yi cinca mapfalelo kumbe ma swi tiva ku yi pfala hi 8 na n'we a ni sure hi matirhelo ya vona halayani kambe ni twisisa ku ri milandzu a ni a yi ripoti na nhlikani ntsena swigevenga a swo tirha na nhlikani ntsena swi fana na le titliliniki a ni a wu vabya na nhlikani ntsena swi fanekele swi tirha ti-24 hours hinkwaswo ni mi tweli buti wa meni khesi khensani inkomo xikalavito 0860002543 a hi ku timingisela me ku n'wangulo wa wena u ri yini timhaka hi teto timhaka ta tiko leri ti lava ku n'wangulo kusuka ka n'we ku na vanhu lava va nga teka xiboho xa ku va va ngheneleli helo tiko ra mbombomela va ri langutile ni vulavula ku mi bela na mavoko ku munhu loyiwani a mi swi tivi na ku swi te njhani mani loyi i ri Juda n'wana Khumisa Ngoveni u ri yena ku ya hi ye Johannesburg yi ta hetelela yi ve na meyara ke mara lexi a hi tiko khalanga hi na vanhu ntsena hi le ku xanisekeni hi mhaka ya ku lwa ka van'watipolitiki va lwa hi mhaka ku na hina ha va pfumelela mi tshame mi ndla yini ku komba ku leswi va swi ndlaku a city of Johannesburg a mi swi lavi mi tshame mi ndla yini matsubo hi va nyiki matimba hileswaku ha va pfumelela va ndla swi ku rhandza ku na mingiseri loyi nhleka ayi buti wa mina fokini epfukeni n'wina mi njhani ayi fokini a khensa a vona la South Africa botset ayi ka tika kahle ku xo sungula ma vona loko ku ri ku na loko mfumo va nga swi langutisi kahle or lavaya va ti-judge leta mfumo letiwani lava avanyisiwa tiko leriwani lava kumaku loko ku na case to fana na ku ri munhu u dlayela ni vona hi nga ri loko munhu a dlayeni hi nga ri swilo swa kona va ri munhu wa kona i na bail mara va swi tiva ku munhu loyi impela u dlayeni va n'wi kuma straight ku va ku munhu for example ni report mina loko hayi munhu u dlayeni
ivi va ta maphorisa va ku va n'wi kuma straight va munhu dlayini na mukona u khomini mara mpatla after that loko va court va ka munhu yaloye i le kumbele ka bail hayi vona ni tika ni ti vutisa ku famba yini mara mina loko no va ni yive tisola timbirhi ni yive tshemede timbirhi ni a dwena ku ya exile maphorisa mo ta matele ngopfu ende gweva va nge hleli no gweviwa kambe phela mi fanele mi gweviwa ni mi yivile nandzu yini kwalano loko mi gweveriwa ku yiva munhu loko a dlayini va n'wi kuma straight a khome na mukwana botpet na xibamu va haketa ku dlaya kwalaya mara va tata munhu a va ka hayi case ya yina hi ntseri wa mahlweni 1 2 3 va ka hayi munhu yaloye leri nga xikombelo xa bail mara mina loko no va ni yive tshemende ni kha na ku hetisa yindlu ntsena va yi vona na hi ndlela ya mina ku yi yimile hi liyani ku xota matlanga mambirhi a tshemende timbirhi mara xigwebo xa kona uma 10 years 20 years ni ta tshama ni mi twini butomi ni mi twini butomi ni khensini swona botpeta mi ri na siku ma khuvela ka mapulo eko a khensa swinene a hi twaneni un'wana a nga xikalavito laha hi twa ku yena u angula a ku yini le ka 0860 002543 xikalavito i nhlekani Inhlekani butwet. buto mina sesi wa mina mi njhani Ikona njhani? hi pfukile mi ri yini n'we La ku vula ku ri a ni khomekangi kahle hi maphorisa ya Acornhoek. Endzhaku ka loko ni ngheneriwile va ni tshoverile ni kidnapiwile. Maphorisa lama loko va hlangana na movha ya mehe eplaza Acornhoek Plaza laha va nga yi suspecta yi karhi yi driver hi swigevenga swi ya ka ATM va yi vonile a va endlanga nchumu hi yona a va tshinelangi kusuhi na yona swigevenga leswiya loko swi hete ku ni kidnapa swi vuyise movha ya mehe swi tlhela swi vula ku ri movha ya wena yo va na yini hi ku maphorisa a ma ri kusuhi na hina a va hi suspect se swi nyika movha back endzhaku ka loko swi withdraw mali ya mehe kusuka laha plaza ku ya laya ka scene leyi a swi ni tumbete ka yona loko swi ya withdraw mali a swi teki na 3 minutes ku driver u ya kona so I drove ni ya laya ka plaza ni ya ringeta ku ya kamba ku maphorisa lama ma ha ri kona ni kuma va nga ri kona kusuka plaza u ya police station a swi teki 2 minutes se ni driver ni ya police station ni ya badele a ku ri na timovha ta maphorisa la tlhelo ka la ni nga fika ni paka kona ni badele ngopfu mi babele hi mhaka yini hi ku tigede ti va ti khiyiwile tigede a ti khiyiwile se ni babele se ni kuma ku nga humi munhu ku nga hlamuli munhu ni suka koho ni driver 10 kilometers ni ya lava help ka a family member who's also a policeman kusuka kwalani that family member a ni teka hi tlhelela police station hi ku ye a swi tiva ku ri i va mani va nga on duty loko ri la ndleleni a va fonela va vula ku ri movha liya yi nga fika hi badele va yi vonile se loko hi fika police station ni ya hi fika laha se ku ri ko va huma laha timovheni leti ti nga kusuhi na laha ni nga fika ni paka kona a va ri koho timovheni loko ni fika ni paka i movha ni badele a va humanga ku ni pfuna so na ku vula ku ri a ni khomekangi kahle xa ku sungula loko ni ya laya I was even shaking na ku driver ni ya lava help swi ni tikele ngopfu swi ni tikela ku driver ni ya le loko se va maphorisa lamaya va vuyela kaya va ta teka statement va hlamusela ku ri ene movha liya hi vonile le plaza hi suspectile mara a hi hleketa ku ri kumbe lava va ku bomba ti-ATM se loko va hleketa ku hi lava va ku bomba ti-ATM hikokwalaho ka yini va nga tshunelangi la ku ta vona ku endleka yini a ni swi tivi va tlhela va vula ku ri hi vonile na loko hi fika yi badele yi tlhela yi ba U10 mara a va humanga vana ku fika kwalani va teka statement va ku va ti-fingerprint u a ta teka ti-fingerprint loko va teka statement a ku ri around 5 a.m. in the morning nampundzu there loko ti-fingerprint hi n'wi rindzele the whole day loko a ya fika la kaya se a ku fambe gezi ra na madyambu u fike u riperile ti-fingerprint u ti teke
hi thoyisela foni ya yena. Yes. Hi byo vukorhokeri lebyi hlangana na byo a xiphoriseni lebyi. The following day. The following day ku te detective. So no vutisa no ku leswi vanhu lavaya va nga teka mali ka ATM, musila ka ATM ku na tikhamera. Na ku tiva ku ri CCTV footage ya vo ni ta yi kuma rini, swi teka how long ku va ni kuma evidence ya ku vanhu lava va nge ka ATM va ha ti pfali matihlo. Se va ni hlamula va ku swi teka nkarhi hi ku fomu leyi va faneleke va fila yona. Va ri S207 loko va hete ku yi complete yi fanele yi ya ka muchuchisi, from muchuchisi to magistrate swi teka nkarhi. Ku ri ko va yi rhumelaka ka khampani liya ya ti-ATM. Se khampani liya within 6 months, after 6 months ya delete information liya. Se ni mavutisa ni ku swi teka yini swi endla swi dileka ku fomu yi suka ka muchuchisi yi ya ka magistrate swi ze ku heta 6 months yi nga si ya fika le ka khampani liya na. Va ku hayi leswi system yi nga slow xiswona. Se ni va kombela ni kombela fomu liya ni wini ni ta tisela yo ka Vekicele u ta yi tisa ka muchuchisi a yi tisa ka magistrate hi ku ni lava information leyi. So ku vula ntiyiso a ni khomekangi kahle. Fast forward namuntlha ku fika status xi ri yini, ku na munhu a mi byela ku yini hi mhaka ya n'wina? A ndzi kuma i nchumu so far. Khomantani ta kuma nambara ya n'wina, ni la ku mi nyika nomboro ya xandla xa holobye wa timhaka ta xiphorisa. Mi vulavula na vona thwi hi twa ku vo va ri yini hi mhaka leyi. Okay, inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lona FM i mani ya ka xikalavito laha hi twa ku xikalavito yena u ri yini. 0860002543 nhlekani. Mpfukile khalanga. Hi pfukile hi ngo vona papa. Hi pfukile man. Mina a ni lava ku ta nghena nyana liya a ni tivi ku ri ya pfumeleleka mara khale nyana hi hindini leyi ya ka Mchipisi leya le tarven liya. Hayi a ku hundzangi nchumu namuntlha siku ra n'wihi mi ri yini n'we? Leya ya ka Mchipisi khalanga ya vava swinene, and then problem ya kona mina ni nga vula ku yi sungula ka hosi ivi yi fika ka tindhuna khalanga liya. Eko tindhuna letiwani a hi sunguleni hosi hi mhaka yini? I hosi mani kambe? I Hosi Madonsi. Okay, Hosi Madonsi yi sungula ka vona yi ya ka tindhuna va mani? Tindhuna va Mchipisi. Hi mhaka ya yini? Eko xilo xin'wana na xin'wana loko vanhu va nghena laha amayini ka Madonsi hi dlawa hi mhaka ya mayini. Loko va nghena le mayini ka Madonsi ku na lava va dizisaka ku vanhu va nghena laha mayini liya. Handle ka ku va va hakela mali a va pfumeleliwi vanhu ku ri va nghena laha phakathi ka mayini. So hikokwalaho ka ku ni ku tihosi hi tona leti ti hakerisaka vanhu lavaya, and na mahlapfa va tele ngopfu laha ka Mchipisi hi mhaka ya mayini. Leswi mi taku na swona se ni vona swi ri na nkoka swi vula ku hi fanele hi kuma va vuhosi va hi byela ku hikokwalaho ka yini va pfumelela ku va ku ri na vanhu va le matikweni ya le handle swi nga ri na wini ka ndhawu yaleyo. Nako mugodi lowu nga ka Mchipisi wu le nawini ke va wu tiva va holobye Gwede Mantashe na? I ntiyiso walowo khalanga, i ntiyiso ni yima na n'wina kwalaho. Hikuva sweswiwani mi ta kuma ku pfalapfaliwa ku na laka luya a nga dlawa ku dlawa vanhu vambirhi siku leriya ra shooting. Lowun'wanyani i muhlapfa, lowun'wanyani i wa kwala tikweni. kambe lo a hi hosi musi loyi un'wana wa kwala swi vula ku i va nga tirhi na hosi musi yaloye swi komba ku hi lava va nghenaku amayini hikwalaho ka ku hakela timali tikhalanga. Na mina hi lava va nghenaku amayini hikwalaho ka ku hakela timali. If loko a ku nga hakeliwi timhaka ta timali, loko mo tsundzuka ka mphambo va va hlongorile vanhu lavaya. Hikwalaho ka ku
hosi a yi yimangi na swona a ka ha kumeki munhu laha ka mphambo mara kwalano ni twi loko ndhuna yi nghena yi fika yi hlamusela timhaka ta ku vanhu lava ve le ku tirheni hi matimba swa ku va vona ku vanhu va le fambeni lava mahlapfa kwala tikweni ene leswi swi nga ri ku tiyisi loko mo nghena sweswi mi ta va kuma va hatele kwalano vo yo khetha vanhu lava nga fambisiwi leswi swi vulaka ku i ndhuna Mchipisi leyi vulavula kwala moyeni wa ka Munghana Lonene se swi vula ku laveka Hosi Madonsi hi twa ku va ri yini vona na tindhuna ta vona yebo kwalano ni yima na n'wina swinene kwalano i mani va lava enkomo mani lava Hosi Madonsi ncindani lava ni Hosi Madonsi i ndlekani aye buti minjhani papa hi pfukile njhani hi pfukile ina mani xitori xo vava xa mhani lava xi nga va humelela xem swinene ngopfu xi ni khumbe ngopfu a ni nga lava ku nghena ebotpet mara xi ni khumbeni swinene because na mina hi wun'wani wa ku swi ze ni endlekela hi swin'wana kwahala kaya Giyani so ni tiva kahle ku xiphorisa hi xoxe a ku tirhi ku hava la nga ta ya kona va kuma ku le ku tirhiweni ende maphorisa hi vo va fanele va hi hlayisa hi kuma protection mara ku hava ku hi ta kuma protection ho fanele mani loko va n'wi dlaya ke se swi komba kahle ku South Africa botpet a hi na vuhlayiseki ku hava la hi nga hlayiseka kona n'wana mani mo cancel ku ri xini swi vava ngopfu swi nga endlekela mhani luya yi ntiyiso ngopfu ene leswi va va byela ku swona un'wana ni rhumele hungu la a ku that form is section 205 within a period of a month the results ti va ti humini Acornhoek SAPS members corrupted especially uniform members lava a va ri ntirhweni situation leyi a va yi tiva exact a va yi tiva a va ri na connection na vanhu lava se a ku kumeki vanhu lava hi siku leri va ku nga endleka swilo leswi a va ri on duty botpet and then va ta va kota ku ya mahlweni va hlamusela ku why va endle swilo leswi munhu a movha yi fika yi yima gedeni yi babela a police station ka hi vona botpet ka hi vona ku movha liya a ni le ku swi twisiseni na mina ku hi fika njhani ka xiyimo xa muchaka wolowo movha ai mativana maphorisa sorry to say that they are useless because i hlayisa hi vona loko vanhu vaakatiko va teka nawu va voka mavokweni va ya khoma vaakatiko because of situation to fana titi if munhu a fika yima n'wansati and just imagine munhu wa ku khoma kazi a ri mhani wa xisati a nga na matimba wa ha ri ku rhumeleni ya driver njhani movha lexi xi ni vavaku mina i ku a police station munhu a babele ivi maphorisa va nga humi hileswo a police leswo se vugevenga lebyi byi kulele rero na maphorisa va chava na bofu ri ti komba ku impela la ka swi vona wa mi pfala gede mi khiya gede loko ba movha mi nga pfuli mi tshama lapho va tlhela va ku hi voni loko ba U10 movha lapha phakathi ka police station no ni mi twini enko hi ta ringeta ku lava ni tiva ni ri na nambara ya xandla xa holobye wa timhaka ta vusirheleri la na ku va hlanganisa na vona ni twa ku ta xiphorisa ni lava ta va hlanganisa na vona ni twa ku va nga pfuneka njhani kambe yimani ni hundza hi laha hi ta ya kuma mahungu ya misava kusuka kwalano ni tshemba ku hi ta va kuma Hosi Madonsi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela i timinete tingani tisekond ti nga ri tingani yi va awara yan'we kasi ke Hosi Madonsi sweswi ni nga mi byela ku hayi hi ta va kuma hi va kumini ta bula na vona sweswiwani loko yi vuya mahungu ya misava va ta hi byela ku mingiseri i ri se n'we mi ri yini ku leswiwani swi vula ku ma swi tiva n'we tanihi hosi na tindhuna ta n'we a ndzi lavi ku njhekanjhekisana na tihosi na tindhuna na yini a ni swi rhandzi leswiya a ni swi rhandzi ko va ku mingiseri yi vangi na yena ya nga ndza ku hi fanele hi va lava a ni swi rhandzi nongonoko woni tihosi no ti lavela ku hi ti nghena hi va hi dyondzisa rixaka hi vulavula hi leswi na leswiya ku vutisa swivutiso ka tihosi a ni swi rhandzi ngopfu kambe ntirho wa sindzisa ku hi endla tani se swi vula ku hi ta va lava Hosi Madonsi hi ta va hi karhi na vona hi ta bula na vona sweswiwani loko hi ya mahungu ya misava awara yan'we ehenhla ka nhloko ne le Kildare i awara yan'we sweswi a hi amukeleni Cecililian Nhlabangwani va hi nyika mahungu lama va nga hi tshembisi ya Cecilili tuki ni vurini mina kwala ni ngisa titliliniki a ni ngopfungopfu tala Limpopo hala a swi le ku fambeni hi order tliliniki yi nge pfali hi 1 mina ni to loko ni vula kwala mhaka hi swona loko leri hayi nga ridzi hayi
Palamende ya rixaka. Lava ku hi se hetsela tatani Xikhwamani loko mi ka mi vulavula hi ku kongomisela ya ka khakhala mi te kolomi ya ka va 5:30 ku ya ka 6 kahle kahle yi pfale nkarhi muni khomela tliliniki ya ka khakhala a yi pfali hi 1 o'clock. Afrika wa vulavula. hileswaku nseketelo lowu mi hi komba ku n'we tanihi vayingiseri va hina a ni tivi ku hi ta wu hlamuserisa ku yini kambe ha khensa swinene futhi ku nga ri nseketelo wa vayingiseri va hina ntsena na n'we vatirhikulori hinkwenu ku tiyisisana ku vona leswaku Afrika wa vulavula yi kula yi kutani loko munhu a lava xo lava sweswi ni vulavulaka a ku na nomboro leyi ni yi lavaka yi nga fikeku ku hava nomboro leyi ni yi lavaka yi nga fikeki liya ni nga tshembisa ku ni ta va hlanganisa na xandla xa holobye Council Mathale ni va nikini nambara yi hundzile ni tshemba ku va ta swi landzelerisa va nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga na vo va teke xiboho xa ku va yi lava nomboro ya mani lava va kha va vulavula hi mhaka ya ku va lava ku yi sala ndzhaku na vo mhaka leyi a hi sale ndzhaku na n'we kun'wana mi vona koke ti nga pfunapfunani tisani ku hambana emugangeni wa ka n'we ku endla leswaku hi pfunana tanihi rixaka hi ndlela yeleyo ku hi herisa vugevenga lebyi loko munhu a thoriwile a kha a tirhela mfumo kona swi tlha swi nyanya loko i tirhela mfumo ku tlhe ku va wehe i lavaka ku i pfikuma yin'wana mali ya le tlhelo pfula ngade famba rima i byala miroho xavisa hi yo mali yin'wana ya le tlhelo kambe loko i fanele hakerisa vukorhokeri bya mfumo hayi mani mina ayi hi sweswi vanhu hi te hi ya ka Hosi Madonsi ku na mingiseri a henhla ku leswaku xiphiqo lexi xi nga humelela ka Mchipisi laha ku nga hetelela ku va na vatwisiwa ku va vambirhi lava nga hundza misaveni wun'we ku vuriwa ku hehliwa ku leswaku mihlapfa i mhaka ya ku mpfumelelo lowu va wu kumaka hosi na tindhuna ko va sweswi nge i xikalaviti phela ve ri yini Xitsonga ve ri yini i sola hosi xi sola xi sukile a swona imanamukela Hosi Madonsi Davezi tenhlaka Shakane buphat minjhani na vayingiseri hi pfukile hi ngovo hayi kona mani ha khensa swinene Davezi mani xo sungula kumbexani mani hi sungula hi ku hi rhumela marito yo chavelela no khongotela ka n'wina na rixaka hinkwaro ngopfungopfu ka mhangu leyi nga humelela le ka Mchipisi yi nga hetelela yi koxa na vutomi bya vanhu vambirhi loko ni nga hoxisi hi ri Xikwembu xi mi tiyiseni hi nkarhi lowo tika tanihi rixaka na muganga hi ndlela yaleyo ku vona leswaku lava va nga endla swona na vo va hetelela va kumeka wa khensa budpete na yena hi leswi navelaka swona ku ri swi va hi ndlela yaleyo na xiporisa xa hina xi le ku tirheni matimba swinene ku hetelela ku kumeki vanhu lava nga endla swilo leswiya kambe xiphiqo hi lexi ku na mingiseri a henhla ku leswaku ku za ku fikiwa kwala ka xiyimo lexi nga xiswona i ku n'wina tani hi vuhosi a mi endlangi leswi ya Xitsonga xi vulaka swona xa ku loko fuwa hlolwa tsema ndleve ve ri ku na vanhu vo tala vo ka va nga tiveki ku va huma kwihi ka miganga yaleyo ka n'we na xiphiqo lexi nga koho xa mugodi a mi le ku endleni nchumu vanhu ve le ku dizeni timali a ni swi tivi va diza ka vuhosi kumbe va diza ka vanhu lava va ngo teka ndhawu liya ya le mugodini ku diziwa ka voho kambe n'wina tanihi vuhosi kombetela n'hweti ntivu va nge ri vuhosi na tindhuna a ve le ku endleni nchumu hi mhaka leyi no budpet ni n'wi yingiserile xikalaviti ni yingiserile swa nga swi vula hinkwaswo swi aka xiyanimoya ku ri ku humelele yini swin'wana u vula swona mara a vundzeni a nga tivi nchumu ku ri ku humelela yini budpet ma ni vula aka vayingiseri ku ri ni wun'wana loyi ni nga zeta ni khotlana ngopfu na ministara Godza Matashi ni n'wi vutisa ku ri u nga ni byela laha ministara ku xana loko u nyika vanhu tiphemiti va tshama na tona emakaya va nga ti va ta endla nchumu etikweni ra hina u hleketa ku hina hi fanele hi endla yini na ministara a kombisa ku ri no leswi nga kona hi ta rhumela team yi ta cheka na ku ta vulavurisana na ku vona vanhu lava va nga kuma tiphemiti va tshama na tona ministara wa vanhu u ti endleli ntirho lowu a nga wu endla wona na mina ntirho loyi endlini ku ringeta ku va na kurhula hi timhaka ta ku
a ku ri na hoyi ya swa mugodi aka hina na tlhelo ra ka mphambo ka mphambo swilo leswi helela amoyeni va kota ku va famba sweswi ni vulavulaka Bootpet tiko ri tele hi tivhene sweswi ti tele hi tivhene ve le ku lweni ku hlongolana na tizamazama leti nga kona impela vanhu va kona va vahlampfa vo tala swinene lava na hina hi nga va tiviki lava na mina swi ni hlamarisaka ku ri vanhu lava va nghena njhani va talela ndzeni ka tiko so a ni tivi ku ka sweswi hi nga busy hi swona ku swi ya helela swi ku yini ku ni le ku kombeleni ni le ka DMR na tona ni vulavula na regional manager ku ri ni kombela ku vanhu lava va nga na ti-permit ni nga va nyika please a va ti va ta endla something because hala ndzeni ka tiko ku va ku ri na mhaka yo ka yi nga ri kahle a ku na leswi ni nga ri ku swi endleni mina na tindhuna ta mina hi humile hi ri khansele hi ya nghena ka Mchipisi hi hlongolana na va tizamazama ku ri na tindhuna hinkwato ta mina ku va tlhelela njhani le ndzeni ka muganga hi leswi mina ni nga swi tiviki kuve timhaka leti ta mugodi lowu ku vulavuriwaka hi woho vona lava nga na permit ya ku va fanele va cela laya va cela mugodi lowu kumbe va cela sweswi ceriwaka ku na lava va nga na ti-permit ku na lava nga na ti-permit laya lavan'wani na ku ni ya va na meeting na vona next week hi Tuesday a Pitori va lava ku release permit because va swi vona ku va tsandeka a va na vuswikoti a va na mali so va vona ku ri no ngcono va nyika vanhu lava va nga na mali na vuswikoti ku va ta kota ku tirhiwa na yona yi le ku va khoseleni ka problem because DMR yi vula leswaku sweswi yi nge he renew license ta vona because from 2018 ku ta fika sweswi va tshame na ti-permit a va le ku endleni ka nchumu hi van'wani lava va hi khoselaka ku va na ti-problem leto fana leti hi nga na tona kuve loko kuve ku na vanhu hi ku i vula na timhaka leti ta ku na vanhu va hakerisiwaka ku va va nghena le mugodini xiphorisa xi swi tiva ku na vanhu va nge le ku endleni mintirho leya yo tani ku pima ku va hetelela va twisisa ku lava va hakerisiwaka i va mani hi ku loko a ku ri ku tirha ka kahle a ku ri swi tava ku tirha ka ku vanhu va alela vanhu ku va nghena swi helela kwalano kambe a hi swona ku hakerisiwa vanhu ku va kota ku nghena hikokwalaho ka yini swi xikulukumba Bootpet swi ya hi ku wena n'winyi wa ndyangu u endla yini vaaki va hina kumbe vanhu lava hi nga ndhawu yin'we la ka Madonsi loko a hi ri na nomo wun'we hi twanana a swi nga ta humelela vanhu lava a va ta fambela le kule because Bootpet a ku yiviwa ngopfu la tikweni ene ku ri vanhu vo va lava kuma ku va ta va huma hi le handle va fika va yiva va teka na tihuku va teka tihuku va nghena mugodini swi va hi ndlela yaleyo hala tlhelo ra xiphorisa Bootpet tin'wana wo timita hi mara u timita na ndzeni ka mbilu u nge vulavuli to tala hi xiphorisa a ni na vutivi ngopfu byo tiva ku khoma xigevenga tin'wana ni nge ti vulavuli ni to mita mara ka tona na mito ndavezi se kumbexani a hi tlheleli nyana katsongo ka mhangu leyi nga humelela ku endleke yini ku ya hi leswi mi nga hlamuserisiwa swona mina loko va ni hlamusela nampundzu ku tindhuna na mukhansela ra Bootpet aka tin'hweti letiya ti nga hundza ni ve ni ri laha mayinini laya ni tala ku ya minkarhi yo tala ku ya ti tshamela kona loko ni kuma ku nkarhi wun'wani munhu u ti karhalelile so ku ya ta vakulukumba van'wani vambirhi un'wana u tshama kwalaya u rindza kwalayani jarati leri ya Bootpet ra mayini luya ri fensele hi mali ya tribal council ya ka Madonsi ri fensele hina hi chavela swilo swa tizamazama mara jarati leswi va tsematsemini so mi yisa un'wana a fika kwalaya ku ri ku na problem ya ku ku na vayisa van'wani va nga tekela van'wani masaka ma vona lava va ma celaka ehansi se nkulukumba loyi u fambile va te u tlhelele Zimbabwe a ku ri ni ta swi vona ni ta vuya ni ta vona ku ni endlisa ku yini a swi vona so swi sukela kwalaha ka ku tekelana masaka ene loko swi ya hi ndlela liya u teki nkarhi wo leha swi tikomba hi nga ku a nge le ka swona se hi nga ku loko a ya laha thavenini a hleketa hi nga ku u ta kuma va yisa lavaya laya ndzeni ka thaveni liya ya nkulukumba loyi a Maluleke so a kuma ku na vanhu lava mi kuma ku a nga dlawa loyi un'wana wa xaka ra hina wa ka Maswangayi a hi munhu loyi a celacelaku leswi swa tizamazama i munhu loyi
amihleketo na yena a nga ri munhu wa kahle ngopfu naswona so yo va na badi ra ku kumeka ku va n'wi duvula kwalaya a swi vona so lava van'wani va nga vaviseka ngaku a va ri ntlawa luwa a wu wa tiva ku i va mani na va mani swi katsa na lowu wo huma a Zimbabwe mara to be honest Budpet vanhu lava va nga nyikiwa ti-permit hi vona va nga le ku yi onheleni hi vona va nga le ku endleni ku ri vanhu va ka hina va nga kumi mintirho va ya ndzeni ka mine from 2007 Budpet u nyikiwa permit u tshame na yona a mutini wa wena hina hi kha hi twa ku vava na vanhu va hina swin'wani i mhaka leyi mfumo wa hina wu fanele wu swi vona ku loko u nyika munhu permit wu n'wi nyika duration yo karhi ku ri u fanele u va u sungule ku tirha 1 2 3 leswaku nga ku humelela timhaka to fana na leti se sweswiwani tani hi vuhosi bya ka Madonsi Ndabezitha mi se ya le mutini lo le ka Maswanganyi xin'wana xi ni tsakisaka i ku mi ri i va ka n'we ni tshemba ku se mi nga va se mi yile ku ya va khoma xikatla tani hi va vuhosi Budpet ni attenda xikhongelo ku susa leswi nga sungula hi siku rero loko na tolo ni attend xikhongelo na tolo ni xikhongelweni na namuntlha ni ta tlhela ni ya xikhongelweni ene lexi xi ni vavaku Budpet mi kuma ku laha xikhongelweni vanhu lavaya vo tala va nga tata tiko leriya a va kona laha mi kuma xidzi munhu wa ka Mchipisi leswi swi vavisaka loko u fika u va langusa u kuma ku vanhu lavawani vakhalabya na vakhegula lava a va tivi nchumu a swona a va tivi nchumu hi le ku attendeni xikhongelo va pfunana na vona ku va pfuna leswi u kumaka man'wani ku na swin'wana leswi hinani hi ri ofisi xavi masaka mambirhi ya mugayido ni tini ka vona ni tini ka vona leswaku hi va khoma xikatla ku va komba ku ri a hi thyakanga mavoko hi basini a ni ngheneleli ka timhaka ta dzamazama ni lwa na tona vusiku na nahlekani ni mi twini Ndabezitha ni mi twini na ku pfumela ku ri kumbexani a hi sunguleni na kwalani ka ku ha swi twisisa ku tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi le ku langutaneni na xiphiqo xa vusweti kambe a swi ta va swi ri kahle ku munhu un'wana na un'wana loko i swi tiva ku laha hi le ka Maluleke laha hi le ka Mathebula laha hi le ka Nkuna mara ka ha tshami va ka Nkuna se ku na van'wani a swi tiveki endhuneni a swi tiveki ka Ndabezitha ku endla leswaku hi nga tshami hi nga fuwi mahlolo lama hi ku loko hi mafuwa swi ta lava hi matsema tindleve na ku ya n'wi lahla kwihi u ya dya kwihi loko a hina nini u ta boheka ku yiva because a nga tivi munhu ni mi twini Ndabezitha mara ku nga ri khale Budpet vayingiseri a va swi tivi ku ri lava van'wani va nga na permit va ta nyikela hi Tuesday va nyika van'wani lava va nga ta sungula ku endla migingiriko va ta sungula ku fensela laya ku nga havi na munhu ku ta va na security leri nga ta va kha va rindza vusiku na nhlekani va ta pfunana na Maphorisa ni mi twini Ndabezitha leswi mi ri rini ku sukusela hi ravungani ravumbirhi kusela wa vumbirhi wa vumbirhi swi vula wa vunharhu ni nga mi fonela hi ta kamba ku swi endlekini u ta mfoni mo chika kunene mi ta swi vona hi chika njhani Ndabezitha nange ku ri pulangi kambe swi na mhaka hi ta swi vona hayi mina vileni swa pulangi ta swi vona man ni mi twini Ndabezitha ni khenseli swinene swi ngo hlayisekana inkomo ya hileswaku tiko leri hi katsongokatsongo ne hi le ku hina hi vuhina hi ta languta loko vanhu va ta va huma matikweni le handle ni ri na bindzu ni thola vona hikuva ni ta kota ku hakelanyana mali ya le hansi ni ri na purasi ni ri na yini ni tirhisa vona se loko no fika ni ku va hlongolweni hoye mina ni ta ku mi va hlongolo njalo hi maka ku na swi tiva ku va ni vuyerisa un'wana kha ni byela leswaku ma vona vanhu vo fana va na swiyenge sweswo swa va Helen Suzman Foundation na yini swin'wana swa leswi va swi lwelaka hi sweswo ku van'wana va vona va le ku va tirhiseni laha a tikweni a ni tivi ku swi na ntisi ku fika kwihi kambe i vuhleri byebyi un'wana muyingiseri a nga ta na byona kasi yin'wana mhaka hi leyi ya ku van'wana sweswi vanhu va ake tindhawu to tshama ni tirumu sweswi vanhu va renta ivi wo fike ku fambani ku ri ku yena ve le ku ngheniseleni mali ayayayaya swi le ku phasaphasanini
vito leriwani ri tirhisiwa hi vaxinuna na vaxisati sa ni tivi ku lava i vaxinuna kumbe vaxisati ke miyelana hayi minjhani boti miyelana minjhani na hayi pfukini ngoko hi pfukeli boti wa mina khetsa lomu yi bela riqingho mi rini n'we a yi na mheni na khumba kaliya ya lava va nga complain hi mhaka maphorisa swa endleka swo fana na sweswo na swi tiva because kun'wani ni nga mi kombisa hi leswi na ni ma swi tsundzuka u fanele maponya mall ku heta ku lwa leswa uber na vanhu va mathekisi mavo se obvious a ni kun'wana na kun'wana mi kuma loko ku na vusirheleli lebya byo vuhlayiseka bya ha ri kona n'wana na n'wana ta tsutsumela a police station mara va lava loko va tsutsumela police station a police station va fika va ku byela ku ri yi n'wina ko vona ku loko va ta or ku na swi va ku hi ta swi tivisa ku yini va ku hi nge swi koti ku mi pfuna leswa vanhu va mathekisi va ka department of what u tivisa ku hayi vo munhu loyi vavisekini va n'wi endli swona sweswi lavaya va ha ri ku n'wi beni va swona swoswo va ta va yi ngheni and then two ko va ku a ni tivi khalanga hi ku n'wina sometimes ni ku helene mavo vuphorisa bya ha tirhi ndzi sanda ku hemba mavo xin'wana lexi xi nga high risk ku na un'wani a kha va vula hi swona last week vanhu lava humaka depression hala joni va ka sweswi va tekiwa mi kuma leswiya swo ka man'wani va kuma ni mavoka man'wani ku na leswiya swa ku timovha ta maphorisa ka man'wani na ti-blue light mi kuma ku a hi liya yi unmanned and then va kuma ti-blue light kumbe va va kochana na maphorisa vo va potela ku timovha va ku yimisa ivi loko va ku yimisa maphorisa loko se va endla ngaku va famba lava va sala va ku khoma kasi vo valavo va ku teka loko va ku teka lexi ni tirhisaka xona va famba loko ku ri va swi ta humi pension va transfera mali hinkwayo loko sweswi va rila hi swona va transfera mali hinkwayo loko va transfera mali hinkwayo ivi se va ku fambisa lexi nga ta ku hlamala na ti-ATM leti ku endlaka kona loko vo kota ku swi landzelerisa loko va ripota swi nga landzeliseka but nkingha a ni swi twisisi ku hayi swo lava vo tivana na ti-captain a ni nge mi yimbeli mi kuma ku case yaleyo loko yi endliwa captain o lahla docket yi ta landzelisa hi mali kambe hikokwalaho ka yini mi ku captain yi lahla docket a ni va vula phela mi kumaka man'wani ku na like last month a ka ni bye xitori xa kona kha ku ni vini va na tingana ngopfu loko ni kha ni byela phorisa n'wana a tirhaka force lorasa ku na case yin'wana yi nga ripotiwa ku ni yi twini case liya bad hi zama ku byela mukapteni ku ri ku na case 1 2 3 mukapteni to huma ka sweswo loko na ku va ka sweswi ta ku nghenisa nkingeni focus ka leswi rimiwaka so a ku ni tivutisa ku why ya vula marito lama swi komba ku involve nemetrini papa ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina okay inkombo tome hayi ka tika tiko leri ra n'wina leri hayi mbombi ayi kalanga mpfukeni hi pfukeni minjhani n'wina hayi pfukeni mani lava ni tiva ku vona hi dokodela mbombi n'wina mi dokodela na n'wina hayi mina ni n'wina mi swikuwale iko mbombi hayi mi tweleni mi rini kwe botsat mina a ni na ku vulavula hi side ra vuhlayiseki la ka maphorisa mana mavoni swilo leswi se swi tikomba ku ingaku swo va fashion ka maphorisa timhaka ta vukungundwani ti gina ta hi moxela mani ta hi karata mata loko hi kha hi hlaseriwa tanihi community so hi kha hi hlaseriwa hi swigevenga laha hi nga langutisa kona xi xo sungula ku va nawu hi nga wu teki hi wu veka mavokweni ya hina hi wu veka ka maphorisa loko swi va swi kha swi endla hi ndlela yo tani maphorisa va nga swi teki enhlokweni kumbe va tekela timhaka ta mali leyi nyikiwaka vona hi swigevenga ku va va seletela nandzu swi va swi ri swilo leswi swi nga ku karhateni ka community ende more special swi le ku humeleleni botpet tanihiloko ni kha ni vulavula ni to ka ni nga swi vuli hi ndlela ya ku humelerisa handle ku i mani na mani kumbe na mina ni wun'wana wa vona wa ti-victim ta kona mara mi kuma mi report case leyi nga serious leyi nga ku vaviseni kumbe case ya ku ngheneliwa andlwini ku katsa na ku dlayana na yini u yi report police station swi heta swi nga tekeli nhlokweni u kuma ku munhu u xava case yaleyo because munhu yaleyo u na mali yo xava eka a hi sungurise loko mi ku munhu xava case mi vula yini hi ku a ni ku na ku xava case mi kuma ku case
ti va ti ri 12 kumbe ti ri 24 okay nandzu mavona nandzu nga vi wu va hehla ka munhu loya kumbe munhu a nga vi a sengisiwa hi mhaka swidyoho leswi a nga swi endla mara ku va a humesa mali ka maphorisa ku va va seletela nandzu luwani ivi victim yi salisa sweswo yi ri na ku tikeliwa vuton'wini mhaka a ku na la hi nga ta hi ya report-a kona kun'wana a ku na lexi hi nga ta xi endla tanihi community a hi teki nawu hi wu veka mavokweni ya hina hi fanele hi xi veka ka xinawu mara xinawu loko xi hi pfalela handle hi ndlela yo tani botphete vutomi bya hina a byi sirhelelekangi na switinini a swi humelele ka ndhawu yin'we mhaka tindhawu to hambanahambana ya mbombi i ndlela yin'wana leyi va fanele ku va cinca kona mastiva lava vuhlayiseki kumbe va maphorisa kumbe va nawu nemetweni mbombi okay khalangu va na masiku ya kahle n'wana mani na n'wina hlayisekani va na siku lerinene Mchavi inko hayi mina swi swa tiko leri swa n'wina mingiseri a hlangana minduku ne minduku twana hi vulavula hi yini minduku hi vulavula hi timhaka ta xivutiso xa mingiseri kambe ke i vanhu vo tala lava xivutiso lexi va khumbaka hi ku xi vulavula na hi timhaka ta marhumbi ne ti vulavula na hi timhaka ta mali ya marhumbi kahle mali ya marhumbi i mali ya le kwihi i mali muni i mani a fanele ku yi kuma i mani a nga fanelangi ku yi kuma i mani a tekaku xiboho ku laveka mali kumbe ku laveka misava hileswaku ka tika se hi ta va hi ri na vona tatana Nkatingi kusuka ka ndhawu liya va ta hi hlamusela hi timhaka teto ta marhumbi na swin'wana swa timhaka to leto ku ya amahlweni nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni lowu wa nongonoko wa humelesiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa mina na wena hi hlanganise swi nga ri khale mindoko ka nongonoko wa Afrika wa vulavula mara siku leri na mi tiphinani ni vula n'we na vulavula kwala tlhelo ka n'we tata